Putem ovog zapisa šaljemo vam pozdrave u ime Odbora za izgradnju hrama Svetog Ilije na Popovom dolu u masivu Orijena na granici Crne Gore i Hercegovine. Ljudi sa ovog područja znaju da život nije samo igra, već i mjera ljudska i nošeni idejom našeg sveštenstva, predvođeni protojerem Stavroforom ocem Petrom Krgovićem, parohom Grahovskim, odlučili su da zajedno sa nama iz odbora, kao predstavnicima našeg vjernog naroda, na Popovom dolu, koji nosi ime po popu i hercegovačkom vojvodi Bogdanu Zimonjiću, podignemo hram, nepogrešivo osjećajući srcem i dušom da na tom istorijskom platovu u srcu Bijele Gore dolazimo sa darovima naše svesrpske duhovnosti. Poslije rađanja ideje o gradnji hrama, potomci Bogdana Ilina Gluševića iz Nudola ustupili su placi i sada se stvaraju uslovi da se inicijativa o hramu i realizuje. U crkvu dolazimo, kako kaže patrijarh Porfirije, na svetu liturgiju da bismo dotakli krst Hristov. To je osnovni zadatak crkve, zato ona postoji. Nadamo se da će tako biti i sa našim hramom, tom kamenom čitankom koja će nas podsjećati na moć sudbine i neugasivu potrebu ljudi sa ovog podneblja za molitveno sjećanje na istoriju Popovog dola, pored legendarnog izvora na Begovim koritima. Sjećanje je to na popa Bogdana Zimonjića iz Gareva kod Gacka, koji je stasavao u buntovnoj sredini i sam postao buntovnik, koji se nije mirio sa turskim zulumima i priključio se 1862. godine ustanku Luke Vukalovića. Ovaj vizionar slobode sa krstom u jednoj, a mačem u drugoj ruci, od 1865. do 1878. godine sa prekidima, izabrao je Grahovo i Bijelu Goru za mjesto svog života, jer se tu uz Nevesinje stvaralo glavno ustaničko jezgro za nadolazeći Nevesinski ustanak koji je poput potresa zatresao Tursku carevinu i izazvao pažnju gotovo čitave Europe. Tu u Grahovskoj Zagori 1866. godine rodio se Bogdanov sin, Sveti Petar Dabrobosanski, koji je monaški postrig primio 1895. godine, a za episkopa Zahumsko-hercegovačkog izabran je 1903. godine. Godine 1920. postao je mitropolit Dabrobosanski. U Drugom svjetskom ratu Sveti Petar Dabrobosanski je branio pravoslavnu vjeru i srpsko pismo pred njemačkim gestapom. Sveti Petar Zimonjić stradao je od ustaša. Imao je izbor da se skloni, kako su ga mnogi savjetovali, ali on je odlučio da dijeli sudbinu mučeničkog naroda i tako nam najbolje pokazao Hristov put. Uhapšen je u maju 1941. godine i oduzeta su mu sva episkopska obilježja. Poslije teških muka odveden je u Koprivnicu, a potom u Jasenovac, gdje je ubijen 17. septembra 1941. godine i bačen u užarenu peć za pečenje cigle. Praznik posvećen sveštenom učeniku Petru Zimonjiću je 17. septembar. Na taj datum u čin đakona u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada blaženo počivši mitropolitan Filohije je rukopoložio Petra Krgovića, a 4 dana kasnije, 21. septembra, na Malu Gospojinu u Cetinskom manastiru u čin sveštenika. Kao paroh Grahovski, otac Petar saopštio nam je 2021. godine ideju da sa vjernim narodom svoje parohije i drugim dobrotvorima na Popovom dolu podigne hram Svetog Ilije. I ovaj primjer i povezanost dva datuma iz života dva Petra, Svetog Petra Dabrobosanskog i oca Petra Krgovića, potvrđuje da nema slučajnosti i da Bog sve povezuje. U našem daljem kazivanju želimo da vam ukratko prenesemo priču iz istorije Popovog dola i ovog kraja Bijele Gore, mada je teško kroz retrospektivne i introspektivne pasaže obuhvatiti svijet brojnih ličnosti i njihove permanentne borbe za slobodu, kako bi što vjernije opisali tananu alku beznadža i smisao buntovnog života naroda ovog kraja i otpora tuđincu. Ova sredina poznata je kao istorijska tačka od vremena 1807. godine, kada je Sveti Petar Cetinski sa svojim vojskom logorovao pod Begovim koritima uoči neuspjelog napada sa Rusima na turski grad Klobuk protiv ujedinjenih vojnih snaga Turaka i Francuza. Preko Grahova, Begovih korita, Bijele Gore i Zubaca 1842. godine na pregovore u Dubrovniku sa pobratimom Alibašom Rizvanbegovićem
Pošao je Petar II. Petrović Njegoš. Kada je bio ispod Borove glave, predanje kaže da je rekao: ako na ovom brdu bude crkva, bit će blago narodu. Ako bude vojna karaula, bit će kuku narodu. Dolaskom Austro-Ugarske poslije Berlinskog kongresa na Borovoj glavi podignuta je kasarna i narod Korjenića i Trebinjskog kraja žestoko je nastradao u Prvom svjetskom ratu, da je to bilo vrsta genocida nad srpskim narodom ovog kraja. Ali i Njegoševo predskazanje, za koga mnogi kažu da je bio i prorok, obistinilo se 180 godina kasnije vizijom o izgradnji hrama na Bijeloj gori kroz ideju sveštenika Krgovića i njegovih saradnika. Zatim je u ovim našim krajevima došlo vrijeme Bogdana Zimonjića, Trifka Vukalovića, Petra Tunguza i Saboraca od 1875. do 1878. kada su Grahovo i Bijela gora bili drugi centar hercegovačke bune. Na Berlinskom kongresu je odlučeno da pored Popovog dola i preko Begovih korita ide granica novopriznate Crne Gore i od Austro-Ugarske okupirane Bosne i Hercegovine. I za vrijeme drugog krivošijskog ustanka 1882. godine krivošijski junaci neustrašivo braniše i ginuše za slobodu Srbinovu. Gajo Tomašević iz Kruševica kod Herceg Novog je poginuo na Begovim koritima. On je bio jedan od onih vitezova koji znađehu da crno-žutoj Aždaji u doba njene najveće moći prkose i objave rat, kao i 13 godina ranije, 1869. kada su krivošijani i ostali bokelji moćnoj caravini stavili do znanja da nikada neće robovati niti sinove svoje slati u vojsku da čuvaju tuđi presto i imperiju. U tom vremenu počeo je da se 2. avgusta na Bogdanovom Popovom dolu održava i Lindanski sabor. Kako od tog vakta, tako i danas. Naravno, izuzetak su bile ratne godine u Prvom svjetskom ratu od 1914. do 1918. i u Drugom svjetskom ratu od 1941. do 1945. godine. 1914. godine u Prvom svjetskom ratu na položajima oko Grahova neprijatelj je imao više poginulih nego što je Grahovski bataljon Crnogorske vojske ukupno imao vojnika. Iduće godine bilo je drugačije. U jesen 1915. godine na sektoru hercegovačkog odreda Crnogorske vojske i hercegovačkih dobrovoljaca, a u reonu koji je držao Grahovski bataljon, napadale su trupe austro-ugarskog generala Brauna. Mobilni odred iz Trebinja, pravac Klobuk-Vilusi i odred austro-ugarskog generala Lerinca, pravac Begova korita Bijela gora, Lisac Crkvice, ukupna jačina oko 10 landštumskih bataljona i 15 baterija, oko 7000 vojnika i 117 artiljerijskih oruđa. U Drugom svjetskom ratu u noći između 20. i 21. juna 1941. godine ustaše su napale zbjeg u hercegovačkom dijelu Bijele gore sa ciljem da pohvataju muškarce i vjerovatno ih pobiju kao u koritima i pobacaju već određenu jamu u Orovcu, ali braća Vidak i Lazar Grubač su, pruživši otpor u obližnjim ledenicama, dali do znanja da su tu ustaše i stanovnici ovog dijela planine preko Popovog dola i Begovih korita bježe u Crnu Goru, gdje ustaše nisu smjele ući. Kroz sudbine naroda ovog bjelogorskog kraja pratimo i radosti korjeničkog i grahovskog stanovništva koje gravitira oko mjesta okupljanja na Begovim koritima i na Popovom dolu. Popov do i Bijela gora od 1924. do 1932. godine ima žičaru, prugu i čumuranu koju grade Englezi u cilju eksploatacije šume i odvoženja građe u Risan pa za Englesku. Kao što mi danas vodimo akcije oko izgradnje crkve na Popovom dolu, Sava Kovačević i drugi tribuni, članovi KPJ-u, u ljeto 1937. godine sproveli su akciju među omladinom iz Grahovskog kraja i Korjenića da se traži žila za izvorsku vodu na Begovim koritima. Iskopali su kanale i postavili bukove cijevi ojačane glinom i takav izvor je funkcionisao do 1977. godine, kada je izgrađen sadašnji način korišćenja izvora koji je pomjeren za 400 metara od današnje spomen česme koja svjedoči o komunističkim akcijama pred Drugi svjetski rat na Popovom dolu i Begovim koritima. Sredski zadružni savez Trebinja 1953. godine organizovao je branje malina u Bijeloj gori i otkup na Begovim koritima, do kojih je preko Orovca 1956. godine izgrađen put, a 1977. stigao i asfalt.
Maline se otkupljuju i na jarčistima za malinaru Bjelogorka u Grahovu, koja je proizvodila kvalitetan sok. Od ovog vremena uslijedile su brojne migracije ljudi sa ovog područja po raznim meridijanima, ali su uvijek pokazivali da je Bijela Gora ostala njihova najbliža i najdraža svojta. Poštovani zemljaci, u dalekom Čikagu i Sjedinjenim Američkim Državama pred nama iz odbora je obiman i nadamo se vrijedan posao, a cilj je podići hram da nas sabira i da bude naše nematerijalno kulturno dobro. Pod bjelogorskim bukvama na praznik Svetog Ilije 2. avgusta 2024. godine njegovo visoko preosveštenstvo vladika Metodije, od ove godine mitropolit Budimljansko-Nikšićke eparhije, odnosno od maja 2025. mitropolije, služio svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao temelje budućeg hrama. Monah Metodije, koji je u potpunosti posvećen svojoj crkvi i narodu, u prigodnoj besjedi je o hramu na gori Bjelogorskoj rekao: Ovdje ćemo na ovom mjestu i otac Petar kao paroh izabrao je jednu glavicu da postavimo tu krst kao simbol, ako Bog da, budućega hrama. Jer ovdje koji treba da se gradi, u njemu da se sabiramo, iako blagodat ne bira jesmo li pod kupolom ili među zidovima ili pod ovim divnim starim bukvama u ovoj blagoslovenoj gori, da bi nam isposlao svoju blagodat i milost. Ali to je dobro zbog nas da se oko izgradnje tog hrama budućega izgrađujemo mi međusobno i našu zajednicu utvrđujemo i učvršćujemo i svoju vjeru, ojačavamo i svoju ljubav jednih prema drugima umnožavamo i tako našu zajednicu crkvenu jačamo. Zato je dobro i da se hram gradi, da se tu sabiramo, da se postroji žrtvenik u tom hramu. Najvažniji dio hrama, bez koga hram nema nikakvog smisla, jeste žrtvenik, časna trpeza na kom se služi sveta liturgija. To je smisao hrama, ne njegova arhitektura, krstovi, kupole, zvonici, zidovi i njegova veličina ili materijal od kojeg je on izgrađen. Svaki je jednako vrijedan i bescen, blaga, predragocjen, koji ima u sebi časnu trpezu i sveti žrtvenik na kome se hljeb i vino, ono što mi predlažemo kao darove predložene i dajemo i prinosimo Bogu, a što predstavlja cjelokupnu tvorevinu, i čvrstu i gasovitu i tečnu, sve što je Gospod stvorio, i vidljivo i nevidljivo, i prinosimo njemu na dar i on to osveštava i govorimo: ovo je tvoje, od tvojih koji smo mi, i tebi prinosimo radi svih i zbog svega i za cijeli svijet. To je nešto najljepše i to je veće čudo od stvaranja svijeta, sveta liturgija, jer se na svetoj liturgiji ta materija koju mi prinosimo, hljeb i vino, pretvaraju u tijelo i krv Hristovu. I mi njima pričešćujući se sebe obožujemo. I to je smisao. Zato je svaki hram predragocjen i bescen blago, bez obzira kakvu on imao zemaljsku procjenu njegove vrijednosti. Sretna vam slava, Bog vas blagoslovio. Sad ćemo otići da taj krst postavimo i osveštamo kao zalog za buduće dane i jedan hram koji treba, ako Bog da, tu da se postroji, a mi smo uvijek kao srpski narod se okupljali oko svetinje koja nas je objedinjavala, bez obzira što je ovdje neka nevidljiva, kako je nazivaju, granica. Niko ne zna ni gdje je. Ovdje smo se na ovu planinu i brdo popeli, a ima u Paroškom dolu jedna, tu smo skoro, vladika Dimitrije i ja prošle godine, i mnogi od vas su sigurno bili, osveštavali obnovljenu crkvu tamo, kroz koju posred nje prolazi ta administrativna linija i granica, kako je nazivaju, posred crkve. Naravno, crkva je tu postojala i prije te granice, a oni naši dušmani i okupatori koji su vjekovima ovaj narod ovdje gazili i eksploatisali ove prostore, su namjerno posred crkve postavili granicu da bi tu rascijepili ono što jedino ne mogu da pobjede i što jedino ovaj narod daje mu snagu i silu da opstane na ovim prostorima i da se sabere. Zato je srpski simbol krst sa 4 ocila. Nisu se Srbi oko nečega drugoga okupili pa opstali, nego oko krsta.
a onda stavili 4 ocila da nas samo sloga oko krsta i sabranje može spasiti. I evo nas i do dana današnjega. I ta crkva koju smo u Paroškom dolu osveštali, ona je potrla te granice. Jer su granice mogu samo da budu u glavama i u srcima ljudi, a ovdje na ovom spoljašnjem terenu ne predstavljaju ništa dok se mi budemo oko svetinje i oko crkve kao što smo se danas skupljali, sabirali, objedinjavali i držali na okupu. Zato ćemo i staviti, ako Bog da, sad krsti ovdje i osveštati i da ovdje i ovu granicu za koju odavno ne znamo gdje je, da je ovdje i time potremo. Živjeli, Bog vas blagoslovio i svakim dobrom obdario, a sveti Ilija vam svima bio i vašim domašnjima i svima vašima da pomoći. Amin.